بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. تم عقد الملتقى السادس للعلماء بعون الله وتوفيقه بناء على العروض التقديمية والتقييمات والمشاورات. اتفق المشاركون الأجلاء على نقط تالية: أولا، كون هدف وحدة المسلمين ليس بسهل المنال حقيقة من نوع يفوق التفسير، بالتالي إنه من المعلوم لدينا أن الوحدة ليست من الأمور التي تتحقق على الفور، ومع ذلك لا ينبغي التساهل في اتخاذ الخطوات المتعينة، علما بأن كل مرحلة نتجاوزها تقربنا من الهدف. وفي هذا السياق، في حين أن محبة جميع المسلمين من القلب ستكون خطوة الأولى نحو الهدف، فإن القرار المشترك من الفئات الإسلامية بعدم العداوة لبعضهم البعض مهما كانت الظروف سيعد تغلبا على مشكلة أساسية. ثانيا، الوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ومعادته إلى أن ينسحب من الأراضي المحتلة واجب الأمة بأسرها. هذه المقاومة لديها القدرة على توحيد المسلمين حول القدس والمسجد الأقصى أيضا. ومما لا شك فيه إن العلماء بما هم أكثر الناس علما وبصيرة بهذه الأمور على أكتافهم مسؤولية رفع مستوى وعي الأمة حول هذا الموضوع. ثالثا، يدرك العالم الغربي أن الحضارة الإسلامية هي أكبر عقبة أمام تحقيق حلمه في أن يكون الحضارة الحية الوحيدة على وجه الأرض، مما يجعله لا يتردد في محاربة الإسلام والمسلمين بكل الوسائل المتاحة. ستكون مهمتنا الأكثر أهمية في مواجهة هذه الهجمات هي جعل هذه الهجمات مرئية للرأي العام العالمي، ومن ثم إظهار عزمة الحضارة الإسلامية للعالم كلها من خلال دعاية مضادة القوية. رابعا، أثر وباء كورونا بشكل عميق على العالم الإسلامي كما أثر على العالم أجمع. يبدو أن هذا التأثير وربما مع انضمام أوبية جديدة سيستمر لبضع سنوات أخرى. لذلك علينا التعود على التعايش مع مثل هذه الأوبئة، وأن لا نسمح لهذه الجائحة بإعاقة دون عباداتنا وتعليمنا ومسؤولياتنا الاجتماعية. خامسا، كما لا يمكن كتابة التاريخ القدسي دون إحياء ذكرى القائد العظيم صلاح الدين، لا يتأتى كتابته مع تجاهل الإنجازات وإسهامات الأكراد. فالأكراد كما حاولوا دوما الوفاء بمسؤولياتهم مع إدراكهم لواجباتهم تجاه القدس، فإنهم ما زالوا مدركين لها في عصر الراهن أيضا. سادسا، لقد قضت كتب العقدية والكلامية السابقة بأفضل طريقة على الهجمات المتوجهة على الإسلام وعقيدته في حين تدوينها. اليوم يتم شن هجمات جديدة من اتجاهات مختلفة وبطريقة غير مألوفة تماما، مما يجعل الرد على هذه الهجمات الفكرية اكتفاء بتراث القديم شبه المستحيل. لذلك يجب إجراء دراسات جادة ضد الاعتداءات على العقيدة الإسلامية، وصد الهجمات بأدلة منطقية مقنعة في الجغرافية الكردية خاصة والعالم الإسلامي عموما. سابعا، تتطلب المسؤولية الدينية الدفاع عن حقوق كل ذي حق. في يومنا هذا الأكراد محرومون من العديد من حقوقهم الإنسانية، ولا شك أن الدفاع عن هذه الحقوق وبذل الجهد اللازم لاستعادتها واجب ديني وإنساني. سابعا، بينما يفتح التشتت والخلاف الباب أمام كل أنواع الشر، تفتح الوحدة والتدامن أيضا أبواب الخير العظيم. وبهذا المعنى فإن دور العلماء بالنسبة للأكراد لا يمكن الاستهانة به للوصول بالأكراد إلى نقطة يمكن فيها حل نزاعاتهم الداخلية من خلال التحاور. ولا شك أن أصحاب السلطة والقادة مسؤولية كبيرة لتفعيل دور العلماء هذا. تاسعا، لقد ساهم الأكراد
بصفتهم عضوا مهما في الأمة الإسلامية في الحضارة الإسلامية وثقافتها عبر التاريخ. مئات العلماء من ابن صلاح إلى ابن أثير، ومن الآمدي إلى ابن تيمية، ومن أحمد نعيم بابان زادة إلى أستاذ سعيد النرسي حملوا راية العلم، وما زالوا أمثالهم يواصلون حملها بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله قال لي تماشواني هجا قال لي ميواني عزيز دانزانا انجام نامه بعربي هات دياري كرن آنها جي دانزانا انجام نامه امي بلسان كردي وبي دياري كرن امي روي حسب بكن روي قداري بكن معلوم اف دانزانا انجام نامه بله كرم بكن. حمد رب عالمی رایه صلاة و سلام لسر رهبر انسانیت پیغمبر ما حضرت محمد و لآل و اصحاب ویبه مبعون و آلیکاری خدا هفدیتنا عالم آششان پیک آنی دپی پیشکشی نرخاندن و شیورینان بشدار مین عزیز لسر خال و خصوص لجیر مطابق بونه آرمانجا یکیتیا مسلمانان نه مقصده که حسانه او یک نه حوجه یگوتنه جلو دما ام بحثا یکیتی و اتحاد مسلمان دکن ام دزانن کو و او آرمانج تاولو زو بزو پیک نه لیدوی اویا جگاوین کو و دوی ریده بین آویتن را نبن آستنگ لورا هر قناغا دوی ریده پیک هاتی اوه ما هی بهتر نزی مقصده بکه دوی واریده گاوا پیشین بدل حز کرنا مسلمانای شرط و مرج چه دبن بلا ببن اهل و جماعت مسلمانان قرار و بریار بدن که و گله بری هف ندن دوی ریده چه تشت هبه اوه قوناغه که پر گرینگا پیک هاتی به وظیفه و پیویا همی امته که لدج نورمال بونا بی اسرائیل را بو لدج نورمال بونا بی اسرائیل را و دجمنانتیا اسرائیل بکه حتی که جوار مقدس و پیروز ایکو اشغال کریه بی قوراندن اف برخودان پتانسیلا که مسلمانان لدور قدس و مسجد اقصای بکه یک جی دخواده دحوینه بیشک دوی واریده شیار کرنا امتی جی وظیفه عالمایه که جوه خصوصیت هری زیده آگاه دارن عالم غربی دزانه که لبر خیال وانا پیکانینا مدنیتا تنی دجی مدنیتا اسلامیه جلو به همی درفت و امکان خواه ایریش اسلامی و مسلمانان دکن لبر وان ایریشان وظیفه میا هری گرینگ لبر چاوه عالم دنیای اشکره کرنا وان ایریشانو پاشه جی به پروپاگاندا که قوی لهمی جهان نشاندایینا مزنانتیا مدنیتا اسلامیه پاندمیا کووید 19 چوا دنیای خستیه بن باندورا خواه به شکل کی دجوار لما و جواکا مجی تأثیر و باندوره دکه و ها خویاد بکو و اف باندور چند سالین دنجی بردوان بو بلکی به پاندمی نو اف روش دور و دریج ببه جبر و یکی دوی مرف خواه هینی جیانا به روشا پاندمی بکو مرف نهیله که اف پاندمی عبادت و علم و تدریس و مسئولیت مین جواکی لپاش بهیله چاوا بی بحثا فرماندار مزن صلاح الدین ایوبی نفساندنا تاریخ قدسی نممکنه بی بحثا کردان جی نفساندنا قدسی نممکنه کرد ده هر دوره ده جبو قدسی مسئولیت خواه دزانه بونو هولا
pêkanîna van berpirsiyarên xwe dane, îro jî di îdraka van mesuliyetê xwe de ne. Kitabên me yên eqîde ê berê. Di dewrên xwe de cewab û bersivên xweşik dane êrişên bi ser îslam û baweriya îslamê de. Lê îro bi şeklekî pir cuda êrişên nû tên kirin, bi ketêbên me yên klasîk nemimkün e ku meriv bersivê bide van êrişê îroyîn. Ji lew weka li her derê dinyayê divê li coğrafyaya Kurdan jî li ber van êrişên bi ser baweriya îslamê de xebatên ciddî bên kirin, evan êrişa bi delîlên mantıqiyên ku qane dikin gerek bêne berteref kirin. Mesuliyeta dînî pêwiz dike ku meriv parastin û müdafaa heqê her kesî heqdar bike. Îro Kurd ji gelek aliyan ve ji heqên însanî mehrûmin. Parastina van heqan, hewldayîna hewceyiya ji bo lêvegerandina van heqan wacibeke dînî û însanî ye. Ji hev perçebûn û tefrîqa deriyê her xerabiyê vedike. Yekîtî û pevrebûn jî bi heman şiklî deriyê xêrên mezin vedikin. Ji lew ji bona Kurd bigihêjin asteke ku wê karibin di bendiyên navxweyî behs bikin û çareser bikin, roleke mezina aliman heye. Bêşek ji bo alim vê rola xwe pêk bînin, mesuliyetên ehlê rêber û riyasetê hene. Kurdan wek endamekî ummeta İslamê di tarîxê de xizmet û kedkariya İslamê û kulliyata kultura İslamê kirine. Ji İbn Salah heta İbn Esîr, ji Amidî heta İbn Teymiye û di wê dewra me de jî Babanzade Ehmed Naîm heta Ustadê Seîdê Nûrsî bi hezaran aliman ala ilmê hilgirtine û îro jî ew ê hilgirtina vê alayê bidomînin înşaallahu teala. Aleyküm selam. Bele danezana encamnameyê bi zimanê Erebî û Kurdî hat diyarî kirin. Ana jî bi zimanê Tirkî wê bê diyarî kirin. Em ê tev bi hev re lê guhdarî bikin înşallah. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin yardım ve tevfikiyle alimler buluşmasının 6.sını gerçekleştirdik. Yapılan sunum, değerlendirme ve istişareler sonucunda saygıdeğer katılımcılarımız aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 1. Müslümanların birliği gayesinin kolay bir hedef olmadığı gerçeği herkesin malumudur. Dolayısıyla Müslümanların birliği ve ittihadından bahsettiğimizde bu hedefin hemen gerçekleşmeyeceğini bilmekteyiz. Ancak bu durum o yolda atılacak adımlara engel olmamalıdır. Çünkü bu yolda aşılacak her merhale bizi hedefe daha da yaklaştıracaktır. Bu çerçevede tüm Müslümanları kalben sevmek bu yolda atılacak ilk adım olacak iken şartlar ne olursa olsun Müslüman kesimlerin birbirine düşman olmama konusunda alacakları ortak bir karar bu konuda aşılmış çok önemli bir merhale olacaktır. 2. Siyonist İsrail'le normalleşmeye karşı direnmek ve işgal ettiği mukaddes beldeleri terk edinceye kadar Siyonist İsrail ile düşmanlık tüm ümmetin görevidir. Bu direniş aynı zamanda Müslümanları Kudüs ve Mescid-i Aksa etrafında birleştirme potansiyeli de taşımaktadır. Hiç şüphesiz bu konuda ümmeti uyandırmak da bu hususların en çok farkında olan ulemanın görevidir. 3. Batı dünyası yaşayan tek medeniyet olma hayalini gerçekleştirme konusundaki en büyük engelin İslam medeniyeti olduğunu farkındadır. Bunun için de elindeki tüm imkanlarla İslam'a ve Müslümanlara saldırmaktadır. Bu saldırılar karşısındaki en önemli görevimiz bu saldırıları dünya kamuoyu nezdinde görünür kılmak ve sonra da güçlü karşı propagandalarla İslam medeniyetinin büyüklüğünü tüm dünyaya göstermek olacaktır. 4. Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi İslam dünyasını da derinden etkilemiştir. Öyle görünüyor ki bu etki birkaç yıl daha devam edecek ve belki yeni salgınlarla bu iş sürüp gidecektir. Dolayısıyla bu tip salgın hastalıklarla beraber yaşamaya alışmalı ve bu salgının ibadet, ilim, tedris ve sosyal sorumluluklarımızı aksatmasına müsaade etmemeliyiz.
5. Büyük komutan Selahaddin Eyyubi anılmadan nasıl ki Kudüs tarihini yazmak mümkün değilse, Kürtler anılmadan da Kudüs'ün tarihi yazılmaz. Kürtler her dönemde Kudüs'e karşı mesuliyetlerinin farkında olarak bu sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları gibi bugün de bu sorumluluklarının şuurundadırlar. 6. Geçmiş akide kitaplarımız kendi dönemlerinde İslam'a ve İslam inancına yönelen saldırılara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Bugün ise bambaşka yönden yeni saldırılar yapılmaktadır. Bugünkü saldırılara salt klasik metotlarla cevap vermemiz kafi değildir. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Kürt coğrafyasında da İslam inancına yönelik saldırılara karşı ciddi çalışmalar yapılmalı ve saldırılar ikna edici mantıki delillerle savuşturulmalıdır. 7. Dini sorumluluk her hak sahibinin hakkını savunmayı gerektirmektedir. Bugün Kürtler de birçok insani hakkından mahrum bulunmaktadır. Bu hakları savunmak, bu hakların geri iadesi için gerekli çabayı göstermek dini ve insani bir vecibedir. 8. Parçalanma ve tefrika her türlü kötülüğün kapısını açarken birlik ve beraberlik de aynı şekilde büyük hayırların kapısını açmaktadır. Bu anlamda Kürtlerin iç ihtilaflarını konuşarak çözebilecekleri bir noktaya ulaşmaları için ulemanın oynayacağı rol büyüktür. Şüphesiz ulemanın bu rolünü oynayabilmesi için de riyaset ehlinin sorumluluklarını bilmektedir. 9. Kürtler İslam ümmetinin önemli bir uzvu olarak tarih boyunca İslam'a ve İslam kültür külliyatına katkıda bulunmuşlardır. İbn-i Salah'tan İbn-i Esir'e, Amidi'den İbn-i Teymiye'ye ve çağımızda Babanzade Ahmet Naim'den Üstad Said Nursi'ye kadar binlerce alim ilim bayrağını taşımışlardır. Ve bugün de taşımaya devam edeceklerdir inşallah. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.